Ponosni smo što Sarajevo ima čast da ugosti mlade autore čiji radovi pokazuju snagu, kreativnosti i nadu u budućnost Bosne i Hercegovine. Njihovi crteži, mape, fotografije podsjećaju nas da mir nije samo odsustvo sukoba, nego i prostor koji moramo stalno iznova graditi. Ove godine obilježavamo 30 godina mira u Bosni i Hercegovini. To je vrlo značajna godišnjica i Dejtonski sporazum, koji je naš okvirni i mirovni sporazum, uprkos što ga vrlo često kritikujemo zbog njegovih manjkavosti, ne bi trebali nikada zaboraviti da nam je donio mir i dao nam priliku da danas možemo upoznati sve vas i družiti se s vama. Super important for me as a researcher, researching this country, to make sure that we produce work that isn't just done by me as an outsider, but is done by local citizens here. And I hope that when you look and read these stories here, you will see that this is not an atlas of one entity of Bosnia and Herzegovina, it's an atlas of the whole country of Bosnia and Herzegovina. Zaista mi je negdje bilo drago da ne predstavimo našu Bosnu i Hercegovinu ne samo kao poslijeratnu državu, nego zaista kao jedno lijepo mjesto u kojem se svi toplo nekako i dobrodošlo osjećaju. I hope that this atlas can really open a creative and very hopeful space of how can we imagine a future that we build together. And I hope that this atlas can really contribute to this. And so it's not the end, it's not the book launch as that our project ended, but this is really the start. It's now up to you to really activate the atlas, use the maps, make your own maps, build upon it, and really make our own maps of the places that we live in to make the world a better place.